Sva je zemlja zadrčala, sva je zemlja zadrčala, sva je zemlja, sva je zemlja zadrčala ploča, Taj slučaj Kopinic se desio negde krajem juna meseca 1941. godine. I tako je sad dala optužba na CK da je to jedan fašistički CK koga kontrolira Gestapo i to Kopinić sve javlja Kominterni i sem toga da se nikakve akcije u Zagrebu ne preduzimaju. I od Kominterne on dobi odgovor da od danas on preuzima privremeno rukovodstvo Hrvatske partije. I sad Kopinić odmah ide u akciju, eto sad on ima organe s kojima raspolaže, tako da je uglavnom jedna totalna zbrka nastala u partiji. Ono što je najgore, Tito o svemu tome nije ništa znao. Nije tačno da oni nisu imali načina da ga obaveste, Kopinić i te koji su posle se njemu pridružili. Kad su oni mogli Titu odmah javiti da sam se ja porodila, znači znali su, imali su svoju javku, mogli su i to da jave. Međutim, ništa. Ja, na primjer, nisam mogla da verujem da jedan čovjek može da laže, da ti gleda u oči. Može da izmisli ovo za Rade Končara, a da on nema neke adute. Ja sam tu sad bila na raskrču šta da radim i šta da mislim. I onda učinim nešto što nije bilo po pravilu konspiracije. Tito je meni ostavio javku u Beogradu i rekao je ako bi ti trebala išta da mi poručiš, kaže evo to je za tebe javka. Ja sam se odlučila za Maleševića Branka, koji je do duše isto se podvrgao Kopiniću. Neka on Titu ispriča bilo šta, bilo koju verziju. Samo da Tito zna da ne mu razaraju partiju u Hrvatskoj, pa da poduzme korake. I Tito je odmah poslao Blaška Neškovića iz CK Srbije da dođe u Zagreb i da vidi, da naprosto otvori istragu. U toj istrazi je naravno Blagoje Nešković potpuno pravilno vidio stvari, ocenio stvari, vidio da se radi o panici, vidio da se radi o jednom potpuno nepartijskom ponašanju i taj izveštaj je dao Titu. Međutim, u međuvremenu je Kopinić, da bi Kominterni dokazao kako se može akcije izvoditi i u ovakvoj Hrvatskoj, organizirao akciju oslobađanja Kerestinca i tih zarobljenika. Tu je akciju tako fušerski organizirao da oni kad su upali u logor, oni nisu ni telefonske žice prekinuli, oni nisu
odstupnice imali, kud će ti ljudi, bilo je oko 100 ljudi. Ove ustaše se odmah telefonirali za pojačanje, ovi ljudi su se razbežali, čak i Branko Malešević, koji je bio suorganizator te akcije. On nije imao organiziranu odstupnicu. On je skočio iz voza i mislio da će da pobegne, međutim oni su ga streljali u tom begu. Kad je se dogodio Kerestinac, ne znam ko je javio dedi da je predloženo otokare u Adžiji da se spase. A otokar i Adžija su rekli ili svi ili niko. A Kopinić je doletio kad je bio Kerestinec, sav se uzrujan i rekao je nešto se dogodilo, sve je propalo, mi smo sve organizirali, ti ljudi su bili likvidirani bježeći po poljima i tako dalje. Sad šta je Tito učinio? Tito je odmah dao nalog da se Kopinić skine sa funkcije vršioca dužnosti sekretara Hrvatske partije i odmah je imenovao na tu dužnost Vladu Popovića, isto španjolskog borca, člana CK-a. Tito nije slušao Kominternu bezuvjetno. Kominterna je Kopinića postavila, a Tito je uprkos tome Kopinića odstavio. Prema tome, on je jasno dao do znanja da on ne da da drugi vode kadrovsku politiku u našoj partiji, a pogotovo ne da se mešaju u ovakva krupna pitanja rukovodstva. I mislim da je to prvi puta da je on tu pokazao, mislim u odnosu na Kominternu, da je on pokazao svoje ja, da se ne da. 39. Tito iz Moskve dovodi Kopinića u stan. Tito ga predstavlja kao predstavnika Kominterne za Jugoslaviju i cijeli Balkan. On je u Španjolskom ratu mornarički oficir. Nevjerojatne veze ima sa gestapom, ustašama, domobranima. On kad je provaljen bio naš stan, on u punoj uniformi SS-ovca ulazi i mama mu opisuje sekreter gdje je crvena pomoć, novci veliki, di su dokumenti. Ovi mu svi salutiraju, ti ustaše, on to vadi i izlazi van. Dakle, jedan tipični primjer, reklo bi se danas, James Bonda. Na visoku rasporu studentu medicine padne ideja da se mi osvetimo na mjestu gdje je Krsto Ljubičić ubijen. I sada Joža Vlahović, partijski istorijski funkcioner, odobri jednu akciju koja je bila ta akcija kod Botaničkog vrta. Takav plan je bio da mi napadnemo ustašku satniju studenata koji svaki dan u 3:12 idu na Gornji grad i obezbeđuju Pavelićeva i ostala nadleštva. Oni mene odrede za vođu te grupe. Sad bi morao ja da kažem da su nam rekli može se dogoditi da niko ne ostane živ. I mi postajemo kamikaze. Nas 12 bili smo raspoređeni da napadnemo ustaše između arhiva današnjega i kemijskog laboratorija koja je ona zgrada velika tamo bila, na otvorenome. Budući da mi nismo bili vični u oružju, mi smo samo vježbali bacanje bombi u nekim stanovima, pa smo išli u Zelengaj vježbati bacanje bombi s kamenjem, recimo. Ja dođem na ideju da mi njih napademo iz Botaničkog vrta.
4 će sa bombama napadati, 2 će biti iza nas, kao da nam za leđa čuvaju, 2 će biti na uglu Runjanove i Mihanovićeve i mi ćemo baciti bombe preko ograde kad oni iziđu, a oni će kao kukublani bombu njima poslati u cijelo koloniju njihove. Da, u 3:12 padne kiša. Jer je to sve propalo. Kiša prestane i mi ulazimo u Botanički vrt. Nastaje tamo trupus. Mi treba još da sa revolverima pucamo u njih da ubijemo što više njih i ranimo. Međutim, šta se dogodi? Na prvom katu barake, prve ove barake, bio je teški mitraljez. To je počeo pucati teški mitraljez po nama. Ja treba da dajem znak da smo napola izvršili zadatak. Jer ostalo 18 ranjenih i valjda 1 ili 2 mrtvih. Kad su oni bježali natrag, oni su bježali ko stoka natrag u taj vrst studentskog loma da se zaklone. Mi smo trebali njih onda kokati. Pretrčali smo cijeli Botanički vrt i došli do podvožnjaka i skakali smo u podvožnjak. I Vlado Popović, koji je tada bio jedan od članova pod rukovodstvom u Hrvatskoj, koji je došao iz Beograda kao instruktor, on nama rekao, u atentatima, bez obzira kriminalnim ili političkim, bježi se gdje je masa, ne bježi se gdje nema nikoga, jer tamo ćete uloviti. I mi bježimo, ja bježim prema Pomjanovićevoj, tamo kod podvožnjaka. Njemci iz Esplanade počnu pucat na srce. I tu nastane policija, kasnije i ustaše se saberu, nastane totalni kaos. Međutim, mi se izvučemo. Toga dana su streljali oni 100 ljudi koji su ustaše za osvetu. Drugog dana su opet objavili da su streljali još 100. Tako da su streljali 200 ljudi, Hrvata, Židova, ko se našao po zatvorima. Jer glavni obračun i pokolj omladinaca bio je u tom periodu. Onih bezumni, ja bih rekao danas, bezumni akcija koje smo mi svakako htjeli da izvršavamo. To su akcije u kojima bi ja morao sudjelovati. Morao, hoćeš, nećeš, takav mi je bila položaj moj i funkcija u tom periodu, jel? I zahvaljujući toj činjenici da sam se ja nalazio u zatvoru, da sam oslobođen na tom procesu, u stvari je moment koji je meni omogućio dalje život. Donijeta je odluka da od poslijepodne od 6 sati do uveče 8 ne bude niko na ulici. Jasno, talijanski karabinjeri su terali ljude iz kafane, iz bioskopa na ulici, a ko se mogao spaljao se u prve kapije, u prve kafane opet. Tako da faktički ljubljanskim ulicama su odslanjali čizme karabinjera i vojske. Posle toga su donijeli Talijani uredbu, policijski čas od 6 sati uveče. To je bila kasna odgovor na to. Telegram koji je Gracioli, koji je bio vrhovni komesar fašistički za ovo okupaciono područje, taj telegram poslao Mussoliniju, u kome on kaže šta da kažemo narodu, gdje je dovoljno da jedan mali listić, ovaj koji se sipa po gradu, dovede do toga da između 7 i 8 sati žive duše nema na ulicama. Nažalost su se te stvari, međutim, kasnije pokvarile iz raznih razloga. Ja smatram da je jedan od razloga bile su i likvidacije koje su se sa naše strane vršile i kad su se stvari zaoštravale.
Međutim, i reakcionarni krugovi su počeli da organizuju sa svoje strane kolaboraciju sa okupatorom umjesto otpora za koga je na početku narod bio potpuno jednoglasan. Jedna drugarica naša je recimo dobila zadatak da se upozna sa komandantom talijanske armije, jer Ljubljanu je držala. I da ga izmami iz Ljubljane da bi ga naši zarobili. I ona je bila zgodna i upozna se nigde drugde nego u baru, gore. I sad je prati kući. Jedan put, dva put, treći put, komšije i okoline počele da je pljuju. I viču na nju talijanska kurva, jer nisu znali o čemu se radi. I ona je rekla, drugovi, mene će ošišati. Neće da ide iz Ljubljane, ajde dajte vi meni revolver i ja ću ga likvidirati u Tivoliju, s tim da vi mene odmah prebacite na drugu teritoriju. I tako je ona likvidirala ga u Tivoliju. I dođe trenutak kad je sve uređeno za moj odlazak. Mladen Šoldarević, njegov otac, sudjelovao je kod toga. Preko njega je meni izrađena ulazna karta kao da sam član ustaške organizacije. Evo mog oca. Mi razgovaramo bezveznim stvarima. Ja nisam htio da nametnem razgovor. Pa misli si, pa znaš da je odlazim sutra? Mora ići. I kaže on, idem ja, moram ići. Ja ga ispratim do vratiju i tek na vratima on kaže, kaj ideš? Idem. Ben ti sveca, milion. Gledaj da se vrlo živ. Evo, on probao. Velim, i tako smo se rastali. Nit me zagrlio, ni me poljubio. Onda sam ja tamo dočekao, tu je dakle taj kladar i tu je, ne znam imena ta. Onda sam ja njih morao nastavno pozvati da ne govorim sve to pred sastankom i reći im, vi morate da znate, eto to sam vam možda već rekao, da sam ja isključen iz partije kažnjen zbog jedne kritike koju mogu reći sam napisao, šta ja znam. Neobjektivno možda sam morao i ponešto ovako malo negativno reći, ali nikad se nisam odrekao te svoje kritike proletera. I tada je Turkulin tako rekao da sam im potreban, kao i svaki drugi, i sad je onda bio partizanski život. U Kalinama, u selu Lovči, sve do 4. ofanzive. To su bili sastanci, to su bili oružani prepadi, hvatanje oružja u ovom selu, u onom selu, ove žandarmerijske patrole, one tamo posta i tako smo se naoružavali, formirali prvi odred i stigli na tu Baniju ili Banovinu. Jedno 5 partijskih ćelija, po 4 do 6 ljudi, možda i 7. To sam ja osnivao kao isključen član partije. I prva borba sa ustašama dolaze iz Dvora, iz Zvinja, 3 kola s ustašama, a mi u naša desetina je u potoku njih čeka. I kad dođe, kaže, pustiti prvu kolo, onda po drugim i trećem udri. Kad su oni došli, a ja sam imao naoružanje lovačko jednocijevno puška, štuc takozvani. To je 1 metak unutra, lovački. To je moje naoružanje i to je moj prvi susret i bitka s ustašama. I kad su oni našli, ja tako, hoću odmah da izbacim čauru, da mi drugo,
ali on neće, ne mogu izvući van. Ne samo ja to, nego već naši bježe od ustaša, ne. A ustaše bježe na drugu stranu. Tako da je prva borba svršila neodlučno. Mi smo navodno ubili neke ustaše, oni se hvali da nismo ništa ubili. Mi smo počeli našu borbu ne kao partizanske jedinice, nego kao jedinice Narodno-slobodlačke vojske protiv fašizma. I naš amblem nije bila petokraka zvezda, nego je bila trobojnica sa petokrakom zvezdom. Mi smo se sastajali samo noću, a preko dana se razilazili. I svi su se morali sakriti, preko noći smo mi onda učili željezničke stanice i od pruge i komunikacije. Za nas je strašno bilo vješanje partizana, komunista na Terazijama, što se desilo 17. avgusta 1941. godine. Ja sam radi proveravanja prošao najpre tramvajem, tada je tramvajska pruga išla i Terazijama, ovom ulicom, i osmotrio, tu sam došao i gledao i vidim ispred obješenih na Terazijama šetaju se Nemci sa osmijehom, Ljotićevci čuvaju, Nedićevci stražu i jednom prilikom u susretima sa Titom spomenuli smo vješanje na Terazijama i ja mu rekoh ukratko kako sam ja došao. I ja sam tako, kaže Tito, uradio. Najprije sam prošao tramvajem da osmotrim situaciju i onda sam ovdje iza hotela Moskve stao jedan hauster i gledao te obješene. Odjednom se ispred mene, kaže Tito, desi nemački potpukovnik. I on gleda isto to i reče: Gott mit uns, was es sie tun. Bog s nama, šta to oni čine. Onda smo Mišo i ja stanovali u toj kući u Stenjevcu sami. Ja vam ne mogu reći kako je to meni bilo teško. To je prvi put bilo da sam ja za nekog nosila odgovornost. Šta ja znam o malom detetu? Mama mi je kupila jednu knjigu na njemačkom jeziku, Njemačka majka i njeno prvo dete. I ja to kao katekizam držim pred sobom. I ja za sve pogledam da li o tom nešto piše, o tom drugom nešto piše. Ja svaki put kad štucne, ja se već preplašim. I onda moja mama dobije godišnji odmor i onda ona dođe kod mene. I u toj posjeti je najdirljivije to što je došla s jednim kuferom sa svojim stvarima i sa nekim stvarima koje je splela za nog Mišu, a u drugom kufru je imala treske za potpaljivanje. Rekla je da se ti ne mučiš da sa sekirom sama praviš te treske, jer se je kuhalo samo na drva. Stevo je bio, kad je Vlatko otišao, od staroga imenovan za mog patrona, ako mi šta treba i tako dalje. A meni nikad nije ništa trebalo, jako sam starije meni ostavio puno para. Samo on nije znao kakva će inflacija doći. I tako da je meni inflacija potpuno pojela sve pare. A kako ja sam svog života za partiju skupljala pare, a ne uzimala, ja također Stevi nisam htjela reći da nemam para, nego mi je moja mama donosila. I to vrlo teško, zato što je ona imala veliku otplatu za tu kuću u Stenjevcu. Ona je novac za kuću u Stenjevcu posudila, ona nije novac imala. Prema tome je otplaćivala i još meni donosila novce. Ja tako znam da sam ostala bez cipela totalno. I onda je ona meni skucala te pare, a ja živa ne biste vi rekla: Stevo, ja trebam cipele. To naprosto, to je nešto što je bilo nezamislivo. U to vrijeme on je bio u kontaktu, i on i ostali ljudi iz rukovodstva Komunističke partije bili su u kontaktu sa Vladislavom Ribnikarom, direktorom politike, koji imao svoju vilu na Dedinju u Bokićevoj ulici, i
u kontaktima s njim upoznao je jednog sveštenika iz okoline Ivanjice, zvao se Milutinović, koji je bio četnik, a prijatelj Ribnikarevih. I Tito je palo na pamet da predloži popu da mu da objavu četničku da iziđe na slobodnu teritoriju. Pop je to prihvatio i krenuo sa Titom i u Titovoj pratnji je bila još ona njegova sekretarica Davorijanka Paunović-Zdenka, bila Veselinka Malinska, Makedonka i Jaša Rajter, valjda je on poreklom Nemac. Oni su vozom krenuli iz Beograda do Stalaća, pa su tada se prekrcali na urzani voz prema Čačku i Požegi. Onda su uveče stigli u Požegu i svratili u hotel da spavaju. I u tom hotelu se Tito smestio na sprat sa ovim dvema ženama, a Jašar ostao u kafani da sedi jer je znao, rekao mu je taj vlasnik hotela, da dolazi njemačka patrola svako veče da pretresa hotel i da vidi ko su ovi putnici koji spavaju. I došla je njemačka patrola, sedeli Jaša je prišao k njima, govorio naravno odlično nemački, pričali o svemu svačemu, tako da Nemci nisu išli da pregledaju ko spava u hotelu. Sutradan je Tito jednim fijakerom sa ovim svojim pratiocima došli su do mesta Ražana i taj kočijaš nije smeo dalje da ide, kaže sad je to ozbiljno, ko zna ko ste vi što idete, sad je komunisti na sve strane, a Tito je bio lepo odeven, šešir nosio, pa kaže neće valjda ljudi sa cilinderom da budu komunisti, a kaže ko zna, sad se sve događa i svako može da se preobuče. I imao je legitimaciju na inženjera Petrovića i legitimaciju četničkog vojvode Javorskog odreda. Tada je on naišao sa pratnjom na Bukovima, na Visu, jednom gore, iznad Valjeva, naišao prvo na četnika u jednoj kafani, on je onamo, sumnjiv mi je bio, ali on je rekao da hoće da ide partizanima, pa su dali pratnju do partizana. Susrela je patrola partizanka i legitimirala je i naravno Tito im je rekao da on, generalni sekretar partije i vrhovni komandant, i ovi idu tu u odred gdje je bio Minić i sad Minić je napisao, vođa patrole ulazi i kaže nam, kaže jedan da je, kaže generalni sekretar i vrhovni komandant i kaže ne govori dobro srpski, a ti to u naglasku miješao malo slovenačkog, malo ruskog, ne, njegovog. I kaže odmah, Minić kad čim su to rekli, dajte odmah nek ulaze i ušli. I naravno prepoznao Minić Tita i Tito njega i zagreli se i poljubili. Trebalo je da se napravi zasedanje u Stolicama. I onda je mene Čiča zadužio da napravim osiguranje, jer bi trebalo da budu prisutni najveći rukovodioci ustanka i komunističke partije. I to je bilo prvo zasedanje gde sam ja osiguravao to. I tu se onda govorilo da je među njima bio Tito. Mi smo samo o njemu čuli, nismo ni znali, jer naš ustanak nije počeo kao ustanak komunista, nego je počeo kao ustanak protiv fašizma. Tito je došao u Užice, on se nije u to vreme, s obzirom na raznorazne špijune, raznorazne pokrete, nije se mnogo pokazivao na javnim mestima, nije mnogo izlazio. Nekoliko puta je obilazio štampariju, išao tamo gde se štampa Borba, obilazio je fabriku oružja, razgovarao sa radnicima i naravno primao delegacije, svoje komandante, delegacije iz Bosne, delegacije i iz drugih odreda. Užice se potpuno uključilo u narodno-slobodački pokret. Sva privreda je počela da radi. U prvom redu je radila dobro fabrika oružja. Radnici su sve one mašine iz fabrika ugurali u neke tunele u brdu Dovarju koje je bilo formirano za trezore Narodne banke i za skloništa i tu je fabrika radila. Radila je fabrika tkapnica, fabrika koža, radile su radionice. Uspostavljen je železnički saobraćaj, bio je oslobođen Čačak, sve do posljednje stanice
pred Kraljevom i do stanice Gornji Banjan iza Gornjeg Milanovca prema Ljigu i na drugoj strani prema Bosni sve do Vardišta je radio taj voz Ćira. U to vrijeme radnici iz fabrike oružja i iz drugih radionica, iz željezničke radionice napravili su jedan vagon koji je nazvan oklopni voz. Užice je bio u to vrijeme veoma dobro organizovan i kulturni život. Recimo, formirano je jedno pozorište, tamo su održavane priredbe, bioskopske predstave. Ja sam kao učesnik tih događaja u to vrijeme kao jedan od delegata iz mog bataljona bio na proslavi Oktobarske revolucije. U oktobru 1941. godine splanirali smo da izvršimo zajedno sa borcima koji su došli iz Srbije i Crne Gore, a javili su se kao četnici, da zajednički napadnemo Olovo. U Olovu je bila mala snaga Nemačka, a više je bilo domobrana, pa smo bili sigurni, jer smo imali tamo obavještajce, da domobran se neće boriti. Mi smo krenuli, kako rečeno bilo, poterali ljude, nisu davali nikakav otpor, Nemci su nešto pucali, ali su vrlo brzo bili zarobljeni, a ovi drugi su počeli da bježe. I mi smo ih pratili jer je zadatak bio normalno da im ne dozvolimo da se koncentrišu ponovo. Niko od tih četničkih jedinica koje su trebale sa nama da dejstvuju, nisu dejstvovale. A to je bila jedna žandarmerijska jedinica koja je došla kompletna sa oružjem i sa oficirima Nedićeve vojske. Pošto smo mi raščistili sve to, oni su ušli u to Olovo i na željezničkoj stanici pekli vola na ražnju, pevali pesme, naravno, i kad sam ja došao, rekli su živio kralj, ja sam rekao neka živi kralj, a to je bio Dangić major i onda on kaže sad ćemo mi to da raščistimo sve. Nećete vjerovati, Drinjanča rijeka je bila krcata leševa. Oni su pobili sve živo što je bilo u Olovu muslimanskom. Tu su bili ubijana djeca i to je strašno bilo. Za moj račun ja sam se ispovraćao, nisam mogao ništa. I kad je Tito došao, predstavio se sa ovim samo Titanje Tito, Draža ga pita je li to sve? Tito kaže za sad dosta. I sjedili su. Minić kaže je Dražino oficir obavještajni, piše, on je pročitao otprilike, Draži Ceduljicu, da je Tito generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije, Zagorac, metalski radnik. I oni su posumnjali zapravo i Draža je mislio da je to neki ruski general koga je Staljin poslao da diže ustanak u Jugoslaviji. Ali je Draža odbio da oni neće u toj situaciji, da oni čekaju vrijeme povoljnije kad saveznici budu već pred pobjedom, da u to vjeruje, a da dotle oni neće ići i on predlaže da i Tito prekine borbu. I drugi je sastanak bio tu u Strugarniku u kući Vojvode Mišića. Tako da i tu nisu uspjeli i tad je tu Draža pristao da će oni preći u akciju, ali kaže nemamo naoružanja, traže 5000 pušaka jer su i u Užicama proizvodili i traži 5 miliona dinara jer su znali da je u banci tamo ostalo oko 60 miliona dinara, od toga oko 10 miliona u srebru. I sredinom oktobra, kao što je poznato, kao delegati vlade Kraljevine Jugoslavije u emigraciji iz Kaira ili odatle sa Bliskog istoka odnekle došli su dvojica majora Mirko Lavatović i Zaharije Ostojić. Ova dvojica majora su odmah otišli kod Draže, otpraćeni su od strane partizana, otišli na Ravnu Goru. I sad zanimljivo je to da su ti dvojica majora donijeli usmenu poruku od Slobodana Jovanovića koji je bio potpredsjednik vlade, a za tu poruku nije znao predsjednik vlade general Dušan Simović. U toj poruci Slobodan Jovanović je tražio od Draže da ne sarađuje, izričito da ne sarađuje sa partizanima, da se treba osloniti na Nedića pa i na okupatora ako treba.
I od tada je počelo zahlađivanje između četnika i partizana. Kaže mene partijska organizacija i ovo ti ćeš, sad mi spremamo pohod na Pljevlja. Pljevlja se nalaze na severu Crne Gore. Hoćemo tamo da stvorimo na Placdarm, to se zove Placdarm, jednu slobodnu teritoriju. I da se povežemo sa srpskim partizanima i sa Titom, takozvanom Užičkom republikom, a to je blizu. Lim to razdvaja, rijeka Lim i planina Zlatibor. Dobro, ti ćeš da organizuješ svoj kraj i da napraviš jedan bataljon, prvi Lovćevski bataljon, a drugi kraj Crne Gore napravi opet svoje bataljone. Tako da se stvori 5 bataljona, otprilike 3.500 ljudi. Ja sam imao priliku da ga lično vidim jedanput kad je došao u Požegu. To je bilo pred kraj Užičke republike, negdje 25.6. novembra. Sjećam da se dobro, on je nosio jedan šumadijski bum od jakog debelog štofa, imao je na glavi ravnu šubaru i petokraku, bio je opasač, imao sa parabelumom i držao pušku u ruci. On nam je govorio, prvo nas je obavestio, nismo znali da je izvršena diversija u Užicu, u fabrici oružja. 111 žrtava je toga dana u Užicu bilo od te eksplozije. Tito nas je to obavestio i rekao da je oštećena fabrika oružja i dobro se sjećam njegove zaključne rečenice, mi ćemo to preboleti. Na istočnom frontu povukli su jednu diviziju kompletnu ovdje, drugu su povukli iz Francuske, pošto u Francuskoj nema još ni nikakvih akcija, i dio su povukli iz Grčke, pošto u Grčkoj malo zastoj bio. Tako su Nedića već imali, 10.000 su mobilisali u uniforme jugoslavenske kraljevske vojske. On je bio obavještajac, bio je lukav, igrao se sa raznim pretpostavkama, načinio je jednu podvalu, izvestio svoju vladu da je izmirio oba dva pokreta i da je on komandant jednog i drugog pokreta. I na osnovu toga je dobio generalski čin. Tu vest javila i Radio Moskva. Ona je se čuva u Užicu, saznao i vrhovni štab i Tito, i s obzirom na to da su Dražine snage bile opkoljene na Ravnoj gori, rekao ne smijemo uništiti Dražu Mihajlovića, da ne pravimo diplomatske teškoće Sovjetskom savezu, koji sad sarađuje sa britanskom vladom i priznaje kraljevsku imigrantsku vladu. Draža mjesto da stupi u akciju, kako je obeća bio, je on zajedno sa Njemcima prešao u akciju protiv partizana. Oko 60.000 Nemaca, Ljotićevaca, Nedićevaca, a njima se posebno pridružili četnici, sa svih strana napadali Užičku republiku. I sad su se pojedine jedinice i Šumadije povlačili prema Užicu, nadajući se da će moći pružiti veći otpor, međutim nije se mogao pružiti veći otpor. I tu je počela ta onda evakuacija, najprije ranjenika, naročito, jer tu je bio angažovan i Kardelj i Gojko Nikoliš, koji je bio liječnik, i najprije su ranjenike. Međutim, nisu uspjeli ni sve ranjenike i otprilike kad su Njemci prodrli, gazili s tenkovima ranjenike, a vrhovni je štab tada odlučio da pušti 450 zarobljenih Njemaca, koji su bili prvi zarobljenici u stvari u Europi, jer ne može više, ne može ih hraniti, ne može držati, i najveće gubitke tu ima u stvari, jer nije na vrijeme stiga kurir koji im je rekao da se povuku na Kadinjači, taj Užički radnički bataljon, oko 200 boraca, svi su poginuli do jednog. A članovi vrhovnog štaba i ostali su se povlačili, otišli su na Zlatibor. Tito je negdje izišao posljednji sa Englezom koji je bio isto tada u štabu. Jednom prilikom
u toku razgovora s Titom, kaže, kad je počela ofanziva Nemci i Četnici, onda sam ja naredio da se poruši most na Četini. I izišao sam i gledao, očekujem da se poruši taj most. Kad odjednom na njima Nemci prelaze Nemci. I Tito je tada, s njime bio onaj prvi engleski Hudson, kapetan, koji je stigao, jedan pratilac i još jedan partizan, njih 4-5, a Nemci već skoro na nekoliko stotina metara do njih. I onda se Tito povlači i on priča kako je izvukao se, a Đilas i Kardelj tada je bio i Lola, koji su već bili na Zlatiboru, oni su mislili da je Tito poginuo. I u stvari je tako su oni onda povlačili i došli su negdje 29. ili 1. decembra su negdje stigli u Unac, demarkacionu liniju između Italije i Njemačke. Njemci su obavijestili Italijane, mislili su da će dočekati oni tamo partizane koji se povlače. Međutim, Italijani su bili angažovani sa napadom Crnogoraca na Pljevlja. I mi pođemo na Pljevlja polako, kao da idemo na pijacu. Naoružani mi jesmo, ali sa onim lakim naoružanjem i tako da je računamo Italijani će da dignu ruke i mi ulazimo u Pljevlja i počne borba. Mi taj vojni dio grada zauzmemo za pola sata i nije bilo nekog otpora. Neki naših 4-5 ljudi se rane, 2-3 poginu i mi završimo posao. Kažemo, gotovo sa Pljevljom. Ali to ne urade svi bataljoni. Jedan od tih bataljona ne uspije da zauzme jedno brdo. Svi su drugi napravili svoj. Ali ovaj bataljon ne su kukavičluk, nego nije mogao to da uradi. On ne zauspije. Tamo su bili artiljerija, bacači, reflektori i elitna vojska koja je sa tog brda kontrolisala dolje sve što se dešava i radi i počne paljbu. Od 341 čovjeka, koliko je moj bataljon imao, te se ja cifre sjećam, 178 mrtvih i ranjenih je bilo. Od ujutro do uveče 82 mrtva sa mladići i završi se porazom našim, totalnim porazom. Ranjenici su se negdje sklonili, mrtvi su stali tu, niko ih nije negirao. Drugi su neki ima koji su napustili bojište, rekli nosili su Božu mater šta mi imamo s vama da radimo komunistima kad vi tako ratuje. I to odjeknu u Crnoj Gori kao atomska bomba. Posle Užica, kad je došlo do sukoba sa Četnicima, sad je tu postalo vrlo teško raditi. Zato što ovi ljudi koji su bili kod nas, bili su dosta i nepismeni, ne znam šta sve, a sad je počela velika propaganda i četnička i nemačka i ta propaganda je jako uticala. Tako da smo mi u decembru i januaru 1942. godine osjetili velika komešanja i razbijanje jedinica. I doživio sam samo i ja jedan takav puč, drugi bataljon je čitav prešao u četnike. I to zbog toga što smo mi pred toga imali jednu akciju na željezničku prugu. Onda smo mi ove Njemce zarobili, a žito podijelili. A pošto je u tom kraju bilo najviše muslimanskih sela, mi smo najviše to žito dali tamo jer nismo imali mogućnosti da prenesemo sve okolo. Tako da smo to podijelili muslimanskim selima. To je izazvalo naše te borce koji su se kolebali da nas napuste. Sad ćeš da ideš na Lim, tamo i tamo, to i to selo, ja sad imena to ne znam je selo, znam da je Lim, ima tamo kuća u kojoj je smješten vrhovni štab i tamo je Tito. Tito sam čuo, znao kao komunista ime i prezime, ali ga ja nikad nisam vidio, niti od mene, niti od njega. I da ga izvijesti šta se desilo na Pljevlju. I ja pođem tamo sa ovim drugom mojim, uđemo nama, vidim ja neku atmosferu zla, velikoga zla. Tu je vrhovni štab, tu je Tito, tu je Đilas, tu je Ranković, Žujović, Moša Pijade, ne znam ko nije bio još. Oni sede za nekim stolom tamo i tako. On šeta, puši cigaretu, šeta, nervozan. On pogleda na vrata, još malo prošeta. A vi ste Crnogorci stigli.
dobro da ste stigli, a lijepi ste posao napravili, kaže. Da ja imam sad tu vojsku koju ste vi bacili tamo, u propast. Ja bi osvojio cijelu istočnu Bosnu za 10 dana. A to bi nama značilo veliki pomak u našem pokretu da stvorimo slobodnu teritoriju. A sad je sve to u vodu bačeno. A zašto? Kako ste mogli, koji su to komandanti i rukovodioci vojni, civilni, partijski, koji napade utvrđeni grad, koji brani divizija, pusterija, jedna strašna alpinska, talijanska divizija. Nisu to, kaže, nisu to ljudi koji dižu ruke pred puškom. Oni se bore, oni znaju da se bore kao i mi. I branili su, a imaju utvrđeni grad. A koje vi oružje imate da bi mogli da rušite utvrđeni grad? Puške. Eto, i bombe, ručne. To ne može da se... Ali sad, šta je, tu je. Vratite se, okupite ono što je ostalo, stvorite ono što se može stvoriti. Ako je jedan bataljon preostao jedan, ako može da skupe 2, napravite 2. I ovo vojske što je naše došli iz Srbije, krenut ćemo brzo, dan, 2, gore za istočnu Bosnu. Na Rudu je bila jedna ceremonija gdje je postrojena prva proletarska brigada. Ona nije tada još bila prva, ali ona je imenovana kao prva proletarska brigada. To je bio neki ustupak Rusima da se kaže to je nešto komunističko, jer mi nismo mnogo taj komunizam ubacivali u vojne stvari. Zvala se to narodnooslobodilačka borba, to su borci, antifašisti i tako dalje. Malo je to bilo priče o komunizmu, a komunizam je važio za ljude, to je sve bilo članovi partije, ali tako se to gledalo. Međutim, rečeno je da to se napravi prva regularna jedinica buduće nove Jugoslavije. Tito nam je držao govor. Govorio je, naša je zemlja porobljena, raskomodana, mi je moramo osloboditi, vi ćete ići u sve krajeve naše zemlje da bi stvarali bratstvo, da bi se suprotstavili ovim nevoljama. Taj govor je, prosto mi je ostao u sjećanju kao da govori neke stvari, da li je to bio rusizam i ovo, mi smo to osjetili u njegovom, ali je govorio direktno. I mi smo već, tu je već bio pritisak na partizane i mi smo već sutradan morali ići u akciju 22. Kasnije neki su to predložili da taj 22. bude dan formiranja zbog toga što je 21. Staljinov rođendan. Ali to nema nikakvog osnova. I odatle smo pošli gore na sjeveru prema, kako se kaže, iznad Sarajeva, da idemo pa do nekog crnog vrha, to se zove crni vrh. To su neka afrički kraj. Neke brda, zimsko doba, snijeg do kolena, gazimo, ne znamo gdje idemo. Bio je i Tito, on je 18. januara u pratnji naše 3. čete, čiji je komandir bio Nikola Ljubičić, kasnije je general, načelnik i ministar vojni. U pratnji otišli su u Foču, a mi smo ostali tu, ovi ostali bataljoni, i doživjeli smo 21. januara strašan poraz u jednom selu Pjenovce. Čiča Romanijski, Čiča Šumadijski, ovo naše rukovodstvo smatralo je, pošto to je zabitni kraj, da tu neće doći Nemci. Međutim, četnički komandant Dangić, koji se nažalost i danas slavi, on je doveo Nemce. I mi idemo i dođemo podnož Igmana. To je sad prut prema Foči dolje i o južnom delu Hercegovine. Dođemo ispod Igmana, ništa nema neobično. Ono jeste hladno, ali hladno neko snošljivo, mi smo mladi, vječno, to ne znači za nas nešto. Na jednom potoku
Brvno. Mnogi su padali i ja se sjećam kako Koča Popović kao komandant brigade, on je silazio da bi vadio te borce, da bi im pomogao da se izvuku. Onda prolazilo se i Sarajevskim poljem. U jednom momentu naišao je voz. Vidjeli smo da su Nemci. Gledali su, ali nisu reagovali. Verovatno zbog toga što sam kasnije doznao da su oni smatrali da tu ima oko 5000 partizana i nisu smeli, plašili se, stradaće voz. I onda smo tako stigli, uputili se uz Igman planinu. Kad smo se popeli gore, nastane takva hladnoća da se ja mislim da živ čovjek ne može to da prođe. Ne može, od zime. Kako je rat, kakve puške, kakve bombe koje se bacaju od zime, strahovite. Jedna je, kažu ljudi, ja to nisam gledao, da su meteorološke stanice zabilježile 41 minus. Ja se sjećam toga da ideš poljem i odjednom predamnom kazan, kuvarica naša partizanska, ja nudim porciju da mi uspe i odjednom se trgneš, vidiš da si u snegu. Mnogi naši drugovi su promrzli, nekome se od nosa ledenica, ovo. I mene je bilo ovo zaleđeno, ovo. Ja nisam mogao da govorim uopšte, nije moglo ovo da mi funkcioniše usne i to, ovaj spoljni dio obraza. I onda neki seljaci, on znaju da se ja komesar, sad oni to gledaju nešto kao posebno. Mi ćemo te spasiti, gospodine, ne treba tebe doktor. Kako? Ne mogu da govorim. Kaže, sad ćemo uzmo ni led i onaj kompas. Mene je bilo lice crveno, ja sam mislio da su mi kožu skinuli. I proradila krv. Glavno da krv proradi. Da zagrije mišiće. Onda se sve to vrati na svoje mjesto. Evo da ja danas pričam tako kako sad pričam. Koliko je glavni lekar naš utvrđivao, Stojanović, 172 partizana su dobili izvjesne, ili su im se noge smrzli, ili prsti, ili postali su igmanovci. I sad nijedan dio tih naših devojaka u raznim bataljonima što su bili, oni su imali čizme. Znate, čizme stegnu krvotok. I kad su došli tamo, njima su noge bile, znate kako izgleda džigerica, ona džigerica, znate što je džigerica? Tako su njihove noge bile, koje su morale se seku, inače umire. Kad se operisalo, to nije bilo narkoze, pa da ti to radiš narkoze, no neki alkohol, nešto sipaš, napije se, pa ti uzeće nogu, takav ta partizanski život bio. Nikad se to ne vratilo više, nikome. U Foči je prije toga došao vrhovni štab, ali ne ovim putem, nego nekim drugim putem. Ja nisam nikad pitao kojim ste vi putem.